chapter 3. uJesu kuphela wena thandaza Jesu kuphela Jesu thandaza kuye thandaza kuye Jesu kuphela verse 6 la siyakhona siqala ku verse 1. Yes ma'am. Ngalelinye ilanga boPetro naJohane baya ethembelini ntambama ngele hour lesithathu ngesikhathi semkhuleko. Kwakukhona indvodza lethite leyayisishosha seloku yatalwa. Yayihledi endzaweni lekuthiwa inthunja lenhle. Yayethwalwa onke emalanga ibekwe ngasethunjeni yendele kucela kubantu labangena ethembelini. Yathi nayibona boPetro naJohane bangena yacela ukuthi bayiphe noma ngayini labangahle bayiphe ibona. Bayibukisisa Petro wathi kuyo ase ubuke ngalanga kithi. Yababuka seyilinzele ukuthi bayiphe lutho. Petro wathi kuyo anginamali kodwa ngidakunika lokho lenginako. Ngelibito la Jesu Kristu waseNazaretha ngithi kuwe sukuma uhambe. Verse 6 ufundzile sisi. Okay, siyabonga. Inkosi ayibusise kufunza kwelevi layo. Amen. La sifunza khona abazalwane kubhala Luka. Umabhala Luka urecorda ummangaliso wekuqala lawuchazako lowentiwa abafunzi. Uma ufunza chapter 2 utakutshela ukuthi bafunzi benda imangaliso eJerusalema but ayichazwa ayibekwa ayifedwa ukuthi babenta kanjani. But masofika la Luka lena uyayithatha uyayirecorda uyenta iyatiwa lokuthi yenteke kanjani ungafanana leminye labhale ngayo itolo ukuthi bayenta but lona uyawuchaza ukuthi bawenta kanjani. Inkosi nibusise. Lithi ke iBhayibheli kwakusikhathi sekuthandaza, an hour of prayer. boPetro naJohane angathi ukuthi bahlanganiswa yini ngathi there was a special friendship among them. Kuyavakala abazalwane. But asibata labanye bakubafundi kodwa bona babe ya emthandazweni ngeli hour lekuthandaza. Hallelujah. Ngoba empilweni kubalekile kube neli hour lekuthandaza. Leli hour lekuthandaza leli bazalwane kwakuli hour leletayelekile hayi nje ukuthi it was a private prayer. No kwangasiyi private prayer but kwakulanga lelatiwako la wonke umuntu lomele ukuthi ngalesikhathi lesi aye emthandazweni ayothandaza. boPetro naJohane bangasho ukuthi sinalo leti hour private hour yethandaza but kuleli hour lemthandazo bathi nathi siyawujoyina libandla siya emthandazweni. Inkosi nibusise. Wamfunda kahle iBhayibheli lithi it was the 9th hour. Inkosi nibusise. It was the 9th hour. Lokusho ukuthi ngoba la bafundi bathi ke
hour lantsambama ngabo 3 entsambama uma ubuka lesikhathi ngeOld Testament lesikhathi lesi vele kwakusikhathi semthandazo kwakusikhathi sekusiswa kwemnikelo wantsambama inkosi nibusise ngamagama lesikhathi lesi sasikhatha khona uNkulunkulu abebheke lutho umuntu alulethe kuye inkosi nibusise awukho nikhona endlini kodwa uma ulandela kahle lesikhathi lesi ngulesikhathi Jesu lamemeta ngaso uma athi Eloi Eloi lama sabathane Bible lithi bamemeta ngaso Jesu lithi kwadamatama umhlaba emathe aqhekeka kuyevakala bazalwane then wase ubeka umphefumulo wakhe babe enkulunkulu li-hour lemthandazo li-hour lemnikelo inkosi nibusise Bible lithi uma ulandela ngalesikhathi lesi lisikhathi la khona Daniela labe kathandaza 21 days Bible lithi ngalesikhathi lesi sanga 3 entsambama kulesikhathi ingelosi yehla yabonakala kuye it was the 9th hour kathi lalani bazalwane kufuna ukuthi manginesikhathi semthandazo awungahlala ekhaya uyekela umkhuba wakho yenqayi la kuhlangane khona uyekela umkhuba haleluya so ke lesikhathi lesi kwakuhour ngathi understand abo Petro na Johane ukuthi sikhathi sekunyakada kwemazulu lesi sikhatha uNkulunkulu aqhatha khona emhlabathini inkosi nibusise kulast Kata uNkulunkulu entatini vokhona lesikhathi semthandazo inkosi nibusise Bible lithi ngalesikhathi lesi the 9th hour sikhathi la khona Elijah asensabeni Carmel Bible lithi 17 abaprofeti babhala bambita Paul angaphenduli bese lithi ngesikhathi selishona langa ngesikhathi se 9th hour Elijah wase wakali athalakhe Bible lithi wase uyambika lesikhathi lesi wase uyambita uNkulunkulu Bible lithi wase uNkulunkulu letha umlilo lesikhathi semthandazo sibalekile isikhathi semthandazo sibalekile isikhathi semthandazo wena lokwenyanya umthandazo kunento ehluzako wena lokubalekela umthandazo into lethe empeleni nabanye banjena nje babalekela umthandazo inkosi nibusise lithi iBhayibheli ke kwakusikhathi semthandazo lesikhathi ibo Johane na Peter baya khona etempelini bayothandaza manje sikhathi sekuhlangana lalani bazalwane bebavamile okay lithi iBhayibheli ke basaya emthandazweni la egedeni ethwang lelihle kwakunendoda eyayibekwa khona daily so njalo lesingisi daily and lendoda yayitelwe isishosha lame from birth inkosi nibusise and lendoda yayina 40 years lokusho ukuthi bazalwane na Jesu wayikhanza ikhona le ndoda ngesikhathi saJesu ayikhona futhi ngenteka yayinzadlanyana kuna Jesu umbuto uthi leni Jesu ayishiye ingaphili leni Jesu ayishiye ingaphili alisho iBhayibheli perception ngenteka lena Jesu isale ingakaphili uma Jesu ahamba kwaba kuthi indlela leyayimbuka ngayo Jesu indlela leyayimbuka ngayo Jesu yathi kumfundisi bazalwane abeyimbona Jesu akhuphuka nebatali bakhe noma ayonikela baphethe lituba kanti abanye phakathi imbuti ngikhumbula nanza noba into yakusotsha
Liyathi uqoka kangaka nje nganginika imali ngoba lokelako akamana qele nje. Akama uyakhetha uthi lona ngacela kuye lo futhi lona ngiyamba nebathi ngoba iBhayibheli njalo Jesu nebatali bakhe esuku le Passover bebakhuphuka njalo baye ethempelini ayebaba ngihlupheki letinzi lona ngumntwana nembathi lo kude iperception eperceive ngayo Jesu ngenteka kube ngiyo leyenta Jesu asala angakamshinzisi. Number 2, yamenta ukuthi wakakhali kuJesu, wangamemeti kuJesu ngoba Jesu luphuya. Kefakala bazalwane. Jesu yini bazalwane? So abesele and uma ufunza nama comment athi lo mnyango labeke legede bekabele kulo bekabele kulo kunene ngala abephuma abameli bendlula la bemajuda ngala kuphuma labe so abezenzaweni lekahle yekhetha ukuthi ngacela kubani iperception yakhe ngaJesu ayingasiyo lenhle asenkulumeni yakhe bazalwane. Ibalekile iperception yakho kuJesu. Ibalekile ini bazalwane. Umbuka njani yathi kuthini bazalwane? Namhla unje namhla ukemukele indlela lombuka ngayo Jesu. Bibele lithi Jesu akazange enta imisebenzi lemikhulu ledolobheni lakhe indlela lebambuka ngayo bamthatha njengemntwana embathe. Ibalekile ukuthi sokhona la umbuka njani Jesu angentani Jesu akwentelani Jesu lendlela umbuka ngayo is very key. Ibalekile. Oh sure. Hata saboshika tala baba. Lendoda ke yahlala sure. Umfunda Matthew chapter 4:21 verse 14 lithi lendoda yayila egedeni la ngekhathi kunesishosha lesangeniswa ngoba nempuphu sifunze Matthew 21 sifunze khona verse 14 sifunze umbuka njani Jesu umthatha njani Jesu asesethempelini kwase kufika Jesu asesethempelini angekhathe tempelini kwase kufika impumputhe timpumputhe netinqude watiphilisa tonke but kunemuntu ohlele egedeni Jesus wendlulela athi but kunemuntu ohlele egedeni kunemuntu osemngeleni yena akaphili yena but lo Jesu lambuka wena lo Jesu lombukela phansi ngekhathi wena netinkulu ngekhathi kuphila abantu ngekhathi kusukumatha ishosha indlela lambuka nga lithi beda kuye lena yathi angeke ngiye kulo mntwana eliphuya angeke ngiye kulo laba beda kuye. Perception is key. Perception is what? Is key. Beda kuye lithi ngekhathi kwasukumathi kubani bubule kuphila tinkude but lose oh show my daughter he was so near yet so far. He was close yet so far. Yevakala bazalwane agula na sure atsinga phila naye let's get Bible yayibekiwe lendoda kwecala yayiluphuya nayo yayiluphuya kwesibili yayisiqele nayo ngoba bazalwane kuyenteka simo sikubeke enzawana thide asenkhulume lesinye sentiwe nje ngemabomu sentiwe nje bazalwane ngemabomu
ube luphuya ngemaphomo. Le ndoda ke lesikhathi bayibeka lapha onke lamalanga bendlula abantu bangayinaki yemukela lesimo sayo. Yasemukela lesimo sayo. Lokunye lombhalo kusho lithi le ndoda leyenta ukuthi ingakhali kuJesu lesimo sayo yasemukela ngadalwa nginje ngitakufa nginje. Yangasiboni sidingo sekuyokhala kuJesu kuse iguqule kulesimo sayo leyakwenta yafuna into yesikhashana. Yafuna into yesikhashana, yafuna lokuncane. Kwabe nginika sihloko lamuhla benda ukuthi uNkulunkulu unemandla ekwenta ngetulu kwekucela kwakho nangekucabanga kwakho. Le ndoda yona yayihlela nje kucela ukuthi imane ihle. Le ndzaba yokuthi iphulukiswe yayingene ngiyo leyakwenda ngithi ngayi Jesu yayithi ngilungile sengiyofa sengemukele kwegodi kwemukela simo. It's very dangerous. Kwingodi kwemukela uma kwenta ufele kiso kwenta nalabo bakuloyako bajabule ngoba sowusemukele. Kwenta naSathane athi ngimtholile. Khuluma Isaac akhuluma isho uthi mhlazana lijoka lemnakeni lokuhlula uyawusukuma ulephule ngamagaba mhlazana uyakuthi it's enough angisifune simo ngilesikhathi lo ubambile uyawushuka ukuyekele but ungakasukumi wena angeke kwenteke lutho. Ngeke kwenteke lutho. Kuyevakala bazalwane. Le ndoda ke lena lokunye nabathi ayishiya yasemukele isimo sa mina ngilokelako mina I am a beggar mina ngiveke lokugula. Lalela bazalwane. Kanti uNkulunkulu uneplan lelihle ngayo. Hallelujah. 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 Jesus. Lithe ngalelanga leli angimathi uNkulunkulu wayenza njani ngoba nabo Petru bebangaqali kuhamba kungena eThempelini. Ngalelanga leli ngathi uNkulunkulu ngongcwele wentabo Petru babukeka ngalenye indlela lengakavami. Yathi mababona yashintsha iperception yayo. Yase ithi namuhla hlale bayekela benga la but namuhla let me shout unto them. Ngoba ungakamemeda lemphumbuthi lesitang Jesu leJericho iBhayibheli lithi yamemeda kakhulu. Yevakala bazalwane. Yamemeda kanjani bazalwane? Unless you shout unto Jesus about your condition, it will remain the same. Anyate perception yayishintsha njani yathi mababona beta yathi no man, these are different people today. There is something I will get from this man. They have something. Bazalwane thani mzalwane uvame ukuthi babe wemukela ukuthi ibuke kanjani nceke kaNkulunkulu. Wemukela ngekuthi uyibuka kanjani inceke kaNkulunkulu. Wakuqula ngiyabathi bahambana Jesu lolphuya but namuhla ngibona abantu lebehlukile. Namuhla ngibona abantu abanelutho. Wase uyakhala kibo yemadoda ngiyacela ngipheni nami ngipheni. So bazalwane wakhala le ndoda kwamemeta le ndoda akumemeta boPetru were just passing by. Khumbula Jesu uma banesivunguvungu emkhunjini. iBhayibheli lithi wenta ngathi endlula kulesivunguvungu sabo lithi base bayamemeta base bayamcela labona bamcela nale ndoda yaphakama yona athi ngiyacela ngisiteni but yaletha simo setemporary yakhe
Like siqhubeke sifunze ke ayibona kahle lenza. Funza verse 2 make lenzani make dlamini. Ngathi nya look. Funza verse 2 na 3. Ngathi ya isenzo. Sawuthandaza. Yebo isenzo chapter 3. So valile. Mfunze verse 2. Qala verse 2. Qala verse 3. Yathi nayibona bo Petro na Yathi John mayibona bo Petro na Johane bangena etempelini. yacela ukuthi bayiphe noma ngabe Yase iyacela. Yani masana. Yabona bo Petro. Hayi ngoba icala kubabona but namuhla ngoba uNkulunkulu ungathi iguqulile lengqondo. Yathi ke mabo yathi angeke ngithule. I will shout unto them. Lithi ke yasiyacela kibo. Qhubeka kancane. yacela ukuthi bayiphe noma ngayila bangahle bayiphe kona. Lena ke inangizana bazalwane. Ngilentiwa liphutha lentiwa abantu base bafike phambi kwaNkulunkulu. Lithi yacela ukuthi bayiphe noma nayi. Noma lo silasonto nje namhla lesakhathe endlini namhla. Kukhona lothi noma nayini Nkosi. Noma ude specific. Kuthi uze noma nayini Nkosi. But mind you, lendoda ilemle, ihleli phansi. Lendoda illimited le ayikona iminyakatho but ithi noma ngayini but kuyimini mina ngifunda lendoda yayimene specific Nkosi manje ngiphile but yona ithini noma ngayini noma ngayini. This is true wetayela simo two wetayela ilanguage. Uyathi nemuntu lo lathi masamphilisile eNkulunkulu ngiyagula mina. Ilanguage levame ukukhuluma. Le ndoda eseyitayela ilanguage. It's get Bible. Ithi noma ngayini. uNkulunkulu nemandla. Wekwenta ngedulo. Wecela kwethu. Nekucabanga kwethu. Qhubeka sisi. Bayibukusisa. Lithi ke bayibukusisa. Bayinaka, bayigolotela. Igolotela mbani masona? Bo Petro. Sibambeni lo basona. Bo Petro, they have something within them. Bayigolotela. Jesu aphakathi kwabo. Bendlula kubona lesicelo sabo. Babona the key problem yale ndoda. Bayigolote. Kuhle kubuka lisulu. Kuhle kubuka lisulu. Hallelujah. Abalati mpamba. I will quote you, Babe, through your Mr. Ndlondo. Babe uthi ngayelanga fika ndomatana kaSimelane. Ufika lapha eTulu uyathandazela. Utawubona babe ndomatana ofetiso. Ofetiso nabona mos. Uma sothi ngasa sebenza umthimba bese yafufuka. Number 2, ngicela ngilalele kahle. Number 2, tinso seyitholile idona yato. Sekumele ukuthi operatewa. Kushe ukuthi ufaka le tinso. Uma efika lapha ntombatana kubabe akacela iphila nje. Ucela ukuthi mane le BP yehle. Nalo mtimba utakwehla batakhona kum-operator. Ngoba uma phambi kwaNkulunkulu wanika uNkulunkulu uNkulunkulu qobo wase uma naba ukwesisa babe uma yena
wase ukhweshisa babe kuma yena wase uyakhuluma uNkulunkulu ukhulumisana nabo ngivumeleni bazalwane baPetro bemekeleni base Jesu uyema la emkhathini sokhuluma nale ndoda ngoba abekati imbamba letsingo sakhe wema mawusise wema babekeleni wase uNkulunkulu khuluma nababe uma khuluma nababe uNkulunkulu bayiteka indzaba egineni babe wase umbeka tandla egameni lika Jesu uNkulunkulu yakhona kweta ngedulo usho the moment akhetha kumbeka tandla kidneys started to function esikhundleni ukuthi kwehle iBP kwemukela kuphila lokhu yena abekele ukuthi mane but uNkulunkulu wamnika impilo lephelele kuyevakala bazalwane le ndoda lena ke ikala baPetro ikala manje nje ngihle uthi Petro ngibuke sho kube bekhona bengafakaza bengathi angiboni wena Petro but I see Jesus in you now I see Jesus in you now lithi ke wathi sibuke bayibukusisa Petro wathi kuyo wase uthi Petro kuye asawubuke ngala ngakini lalela buka lalela bayibuka wase Petro udonsa le attention yayo le gama lethi sibuka lisho ukuthi susa konke lokunye lolaceleni longakunaka longabheka kiko nyalo salukhonsesle kuhle kwaIsaiah bamtshela takufa wakhipha konke wavala umnyango wase ubhekela bonjeni uthi ke sibuke so hallelujah sikho abantu mfundisi noma sebakhona la esikhune babuka Jesu babekalata babuka umakhelwane babuka lebantu abambuki Jesu sibuke ngoba indzaba yakho yakuthola indoda yakho isakumbukeni indzaba isakumbukeni kususa konke susa neformula yakho susa nakwehleka kwethu uthi umbekile mfushi itolo namhla kususa namuhla ngibuke yevakala bazalwane namuhla ngibuke Jesus hallelujah lalela Jesu ufuna umbuke kuze entela utho Jesu ufuna solo kunye kuze entela utho Jesu ufuna ukuthi le ngqondo ibe la kuye kuze entela utho empilweni yakho ngibuke asembuthi ubukeni yathi lokusinazana nje nyalo kunebantu abuka inkingo dabo nyalo bafunda WhatsApp babo nyalo do you think that person can receive something nothing lo munye udlana makhelwane lana base uthi lapha sibuke susa bonke siyasibona isimo sakho futhi siyakuva lokucelile but look at us Jesus le ndoda ke lithi yabuka with expectation awubuke phela but you look with expectation ubuka ngemehlo ekwemukela ayi kube abekane ndishi babekane ndishi mfowethu mabuza ungathi mathi ngibuke noma beka ibeke phansi abe yoyithatha ibeke la sandleni ngoba agadze ukuthi ukhona labantu akufaka there is lokuphakamisa lendishi ithi I'm expecting something to happen ngoba sengithithe ngibukeni sekhona kwami lokudako therefore I'm looking with expectation asengibude namuhla ugatheni uNkulunkulu
ugathene uNkulunkulu lo ngetulu kwenta ngetulu kwecela kwakho lo ngetulu kwenta ngetulu kwecabanga kwakho ugathene sure Jesus bayethu lendoda yagatha ukuthi ngidawumukela ngoba sebathide angibabuke yase yaphakama ithi senibukile sengathile ngoba sekukhweshe Petro kwakhwesha Johane sekumathi he wena uthi Petro lenginako ngunika kona ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha stand up sure hallelujah hallelujah stand up ngikunika lenginako ngicela kuthandaza namuhla ngicela kuthandaza namuhla bayethu Jesus bayethu Shata makatara Shata katara kodwa ndodlo ungasithandazela nibabe manje ngibabeke tanda nje mina thandaze kuphela ndodlo mina ngibabeke tanda nje kuphela mina ngibabeka tanda mina ndodlo bakhandazele isifo esikhulu ugatheni uNkulunkulu expecteni uNkulunkulu Bible lithi yathi ngasho njalo bangasho njalo boPetro yanyakata ngekhathi lendoda yanyakata ngekhathi bayibona bePetro ukuthi lendoda seyinyakatile le base bayibamba bayayishida Jesus ugatheni uNkulunkulu namuhla ukhona Jesu ukhona Jesu khona namuhla Jesu angatanga wecela kwakho angatanga wecabanga kwakho ngemandla lamakhulu akhona kuyo khona Jesu namuhla Jesu khona uthi ngibuke mando sakatara babushi reketere besando Sangiyathandaza manje ngegama lika Jesu uNkulunkulu ukhona la kuphila kwakho kukhona la ngiyayijabulela lendzaba ukuthi nguwe lokuthiwa uthatha kuphila kwakho awunawuthathelwa umuntu simo sakho sayitolo sakuthandi funa uqansuke ngaso ungakaqansuki ngeke kwenteke lutho lamadodza lamane labeka lahliwa nebulephelo aqansuka le ndoda yayigolotele boPeter
bathina bathi silver negold asinalo kodwa lesinako ngegama lika Jesu sukuma yaqala yesukuma lengekhathi yasukuma lengekhathi nyalo yemukela lengekhathi ungakemukeli ngaphandle yemukela ngekhathi bamikisa sandla kuyo bayayiphakamisa nje babona seyisukumile lengekhathi babe bethu longcwele ngegama lika Jesu Kristu nga onke magunya longinikete wona Nkosi nga onke magunya losinikete wona Jehova nga onke magunya ekufa kwakho nekuvuka kwakho nga onke magunya emivimba yakho lewalinywe yona lamuhla sithakasukume egameni lika Jesu wena simo losewetayelwe lalela lamuhla uyasukuma ngegama lika Jesu awunamandla Baba ngiyabonga Nkosi egameni lika Jesu Kristu lona lotha Jehova lelingetulu kwa onke amagama nali lelithulusi Jehova ngegama lika Jesu nali lelithulusi Jehova libambe sukumisa manje libambe bese uyalisebenzisa manje in the mighty name of Jesus sekwendekile in Jesus mighty name thank you Jesus
Ngiki